بسم الله الرحمن الرحيم. Hurmatlı ustazımız Muhammed Amin, Allah Taala'nı maqtab, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salam salavatlar hutba sözünü başlagandan keyin sizlerge İslam'ın salamdaşuusu menen Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh dep Allah Taala'nın tinçligin, rahmat jana berekelerini sizlerge tilep ketdi. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, bugünkü günde sizlerinin aldındağı kılıp bere turgan, aytıp bere turgan hutbabızdın teması bu Allah Taala'ga tövbe kılуу tuğrasında. Oşol tövbe arkılуу ar birimiz Allah Taala'nın süykümdü pendelerine aylanabız. Jana ar birimizde Kudayım buyursa Allah öz mermenen beyişke kirgizүүгө sebep bolo turgan tövbe tuğrasına söz kılmakçыбыз. بين الفجور وبين التقوى فتجاذبها الشر تعمل الشر وفي نفس الوقت تميل إلى الخير. Allah Taala özünün ayık kitabı Kur'an-ı Kerim'de aytkan can jana anı tikelegen zatqa qasam. Allah Taala candı jarattı. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha jana oşol janga buzuqu bolup ketүүsündagı jana takva boluudagı eki teң jönдөмдү berdi. Demek ar bir insan dünya yüzünde jakşı boluu jana buzuquluktun ortosunda adam balası jüröt. Je jakşılık küçü anı başkarat, je jamanlık küçü anı başkarat. نعلم جميعا أن الإنسان خلق من شيئين من طين وروح. الطين هي المادة الترابية والروح من الله عز وجل. الله عز وجل قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي سيدنا آدم. فنحن في هذا الجسد موجود شيئين طين وموجود روح. فالإنسان عندما يفعل السوء هو ينزل إلى الأرض وعندما يفعل الخير هو يرقى كالملائكة إلى السماء. Jana Allah Taala adam balasını iki nerseden jaratkan. Ar biriz iki nerseden, iki kuramdan kuralganбыз. Birincisi toprak, ikincisi adamın canı, ruhu. Toprak bolsa bu жерден alıngan, al эми ruh, can bul Allah taraptan berilingen. Oşondan egerde adam balası Allah'ın buyruğu menen, Allah'ın ökümü menen jaşasa, anda anın darajası Allah'ını karay ösöt, kötörülöt. Egerde күнөө kıla turgan bolsa, anda al жерге tömöndöp Allah'dan alыстап kete beret. لكن الإنسان الذكي نحن قلنا الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها رفعها إلى مستوى الملائكة وقد خاب من دساها في التراب أخذ الشهوات وعاش الشهوات واللذات والحرام والعياذ. Al эми akıllı adam kim? Akıl esi hazır jogorku biz aytıp okup ketken ayatta Allah Taala aytıp jatat adamdın canına buzuquluktagı jana jakşılık iki jönдөмдү teң berdi. Emi iyigilikке jetti çındığında kim al özünün nafsisin içki dünyösün tazalagan bolsa. Ziyanga uçuradı kim egerde anı buzgan bolsa. Kim özünün içki dünyösünü tazalasa al demek Allah'a karay kötörülöt. Kim özünü buzuqulukka karay jol ala turgan bolsa al жерге karap tömöndölöt. والله عز وجل رحمن رحيم وقال ورحمتي وسعت كل شيء. فالله عز وجل يضع لنا كل يوم محطات للتوبة منها محطات الصلوات الخمس فإن لم تستطع محطة قيام الليل فإن لم تستطع فمحطة الصيام فإن لم تستطع فمحطة الاستغفار فإذا لم تستطع فمحطة يوم الجمعة كلها محطات لأن الله رحمن رحيم وضعها لنا لنتوب إليه. Jana Allah Taala ötö mehrimdүү, ötö booriker zat. Siz menen bizdin күнөө кылуубузду билет. Ошого байланыштуу Allah Taala bir kança ушундай bir жайларды даярдап койгон. Oşol jaylardын sebebinен Allah Taala siz menen bizdin күнөөлөрүбүздү кечирип турат. Özünün mehrimine bölüp turat. Namaz okuңuz, namaz arkılуу günөөңүз kechirilet. Namaz okuy alбай kaldыңыз, oroza karmаңыз, oroza arkılуу günөөңүz kechirilet.
Ал болбай калды, күнөө кылып койдуңуз, түнү туруп түнкү ибадатты кылыңыз, ар аркылуу күнөөңүз кечирилет. Ал болбай калдыбы, сиз келип туруп мына жума намазга келиңиз, ал аркылуу күнөөңүздү кечирет. Аллах Тааланын алдында толтура күнөөнү кечирте турган бир жайлар бар дейт. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني أفضل من يحب الإنسان الذي يكثر التوبة. الله عز وجل يحبه كثيرا. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, ар бир адам баласы өтө көп ката кылуучу. Өтө көп ката күнөө кылуучу. А ошо көп ката кылуучулардын ичинен эң жакшысы Аллах Таалага көп тооба кылгандар. Демек көп тооба кылган адамдарды Аллах Таала сүйөт жана өзүнө жакындатат. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله من رحمة الله عز وجل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك في كل ليلة حتى تطلع الشمس من مغربها. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Аллах Тааланын пенделерге болгон мээримдүүлүгүнү баяндап бир хадисти мазмунда айткан, чындыгында Аллах Таала кечирим колуну жаят түндөсү, күндүзү күнөө кылгандар тооба кылуу үчүн. Жана Аллах Таала күндүзү кечирим колуну Аллах Таала жаят, түндөсү тооба кылгандар, түндөсү күнөө кылгандар тооба кылуу үчүн. Бул күндү ар бир күндө улана берет, күн батыштан чыгып калганга чейин дейт. الله عز وجل من رحمته أنه يريد لنا التوبة. أن الله عز وجل يريد لنا التوبة. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النساء آية 27 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Жана урматтуу туган, Аллах Таала өзү Ниса сүрөсүндө 27-аятында Аллах Таала кайрылат. Алла сиз менен бизге эмнени каалайт? Алла Тааланын мамилеси кандай? Алла силердин тообаңарды кабыл кылуусуну каалайт. Алла силерге өз мээрими менен кайтууну каалайт. Ал эми иман келтирбегендер, яхуд, насаралар болсо, алар силердин Алла Тааладан чындыктан туура жолдон оорулуп башка жолго бурулуп кетүүңөрдү каалайт дейт. ليس فقط الذين يريدون أن يتبعوا الشهوات هؤلاء اليهود والنصارى بل قد تجد شياطين الإنس والجن ممن تظن أنهم أصدقاء. فبعض الناس مثل شياطين الإنس والجن يريدون يأخذونك من التقوى ومن باب رحمة الله إلى باب معصية الله عز وجل. فيجب أن نلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نلتزم بما جاء في القرآن والسنة. Жана урматтуу туугандар, бул бир эле жөөттөр же христиандар сизди менен бизде азгырууну, чындык жолдон ооп кетүүнү каалабайт. Балким инсандардын ичинен дагы жин менен шайтандын келбетинде жүргөн адамдар бар. Сиз аны дос деп эсептейсиз. Сиз аны өзүңүздүн кесиптешиңиз же бир тууганыңыз деп эсептейсиз. Бирок ал адам келбетинде жүргөн инсан менен шайтан менен жин болуп эсептелет. Алар дагы кээде сизди туура жолдон адашып, башка жолго кирип кетүүгө себепчи болуп калат. انظروا الله عز وجل رحمن رحيم. سنتذكر هذا القول دائما. الله رحمن رحيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. الله عز وجل يعرف بضعف إيماننا، بضعف التقوى في قلوبنا، ولذلك الله عز وجل يفتح لنا أبواب كثيرة من التوبة والرجوع إليه متى شئنا. Жана урматтуу тууган, дайыма сиз менен биз ушул сөздү Аллах Тааланын сыпатын эстеп жүрөлү. Аллах Таала Ар-Рахман, Аллах Таала Ар-Рахим. Алла чексиз мээримдүү, өтө райымдуу зат. Алла Таала чексиз мээримдүү, өтө райымдуу зат. Куранда Алла айтат, Алла силерге жеңилдикти пайда кылууну каалайт. Алла силерге жеңилдикти каалайт. Алла Таала бизге дайыма жеңилдикти каалайт. Ошондуктан Алла Таала күнөөлөрдү кечирте турган, өзүнө жеткире турган толтура жолдорду Аллах Таала сиз менен бизге ачып койгон. Истигфар кылсын, тооба кылсын деп. في سورة الزمر آية 53 يقول الله عز وجل للذين يظنون أن الله لا يغفر الذنوب الله يقول لهم لا تعالوا إليه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين فعلوا ذنوب كثيرة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Жана Аллах Таала кебир пенделери бар, Аллахнын пенделери. Аллах Таала менин күнөөмдү кечирбейт деп үмүт үзүлүп отуруп калгандар бар. Ошолорго Аллах Таала өзү кайрылып айтып атат. Айткын о Мухаммад,
o meni pendelerim, menin ушундай pendelerime kayrılgın, özünün napsisine özdörü çekten aşkan menin pendelеrim чындыгында Allah Taalaga bardыңар birgelikte toba kılgıla, Allah Taala bardyk günöөлөрдү keçirүүчү zat deyt. Bardyk günöөлөрдү Allah Taala karabastan bardyk günöөлөрдү keçirүүчү zat deyt. ثم نكمل الآيات. يقول الله عز وجل في نفس الآية التالية: وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا إلى الله وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ارجعوا وتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن يأتي الموت، قبل أن يأتي العذاب، وفي ذاك الوقت لا يقبل الله توبتك. Жана Allah Taala айтат, ушул эле аяттын уландысында Allah айтып атат, Allah Таалага кайткыла дейт. Allah Taalaga özüңөрдүн Роббиңерге карай кайткыла, жана Роббиңерге моюн сунгыла. Чындыгында Allah Taalaга моюн сунуп тоба кылып калгыла, силердин тобаңарга кабыл болбой турган күн келип калганга чейин дейт. نكمل الآيات في كتاب الله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا أحسن ما نزل الله. انظروا ماذا نزل الله من خير، اتبعوا ذلك. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة على حين غفلة منا ثم وأنتم لا تشعرون. Жана Allah Taala ушул эле аяттын уландысында өзүнүн эки китебинде айтып атат. Жана силерге түшүрүлгөн нерсенин Кур'ан-ы Каримдин ислам дининдеги силер эргешкиле, эрчигиле, ошонун негизинде жашагыла. Жана силерге азап келип калуудан мурун кокустан силер сезбей турган абалда. Биз бейкапарчылыкта, күнөөнүн ичинде, рахаттын ичинде жүргөндө байкабай туруп өлүм келип калуудан, азап келип калуудан мурун силер өзүңөрдүн Роббиңерге эрчип, Кур'анга амал кылып калгыла дейт. في ذاك الوقت عندما يأتي العذاب انظر إلى حال الإنسان العاصي. ماذا يقول الإنسان العاصي في ذاك الوقت؟ يقول: أن تقول نفسه يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. يا حسرتها، لماذا تركت أمر الله عز وجل؟ لماذا عصيت الله عز وجل عندما يأتي الموت؟ أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كان عندما يأتي إلي واحد يقول لي هيا إلى الصلاة أسخر منه، أستهزئ به. كان عندما واحد يأتي يقول لي هيا إلى الزكاة، هيا إلى الصوم، هيا إلى الحج، هيا إلى قيام الليل، أستهزئ به وأسخر منه والعياذ بالله. Жана эми бул адамдын тоба кылбай күнөө менен өтүп кеткен адамдын акыбалы кандай? Адам дейт ошондо Алла Тааланын акысыны жеп койгон, Алланын акысыны аткарбаган адам ушундай өкүнүп калат дейт. Эх аттиң, мен канча деген Алланын акысында, Алланын милдетине аткарууда мен канча деген кемчилик кетирдим. Аттиң, мен ошондо сыйкымдай шылдыңдоочулардан болгон элем дейт. Мындайча айтканда мага айткан эле жүр намазга десе, намазга чакыргандардын үстүнө шылдыңдадым эле. Кел орозо кармайлы десе, орозо карма деп чакыргандардын үстүнө шылдыңдадым эле. Ажыга баралы, жакшы жашайлы, таза жашайлы, жакшы мамиледе болойлу дегенде, мен алардын үстүнөн өзүмдү акылдуу сездим эле, аларды шылдыңдадым эле. Канча эми Алланын акысында мен кемчилик кетирдим деп адам ошондо аттин кылып өзүнү чапкылап отуруп калат. نكمل الحالات التي يقولها الإنسان العاصي عند موته. ماذا سيقول؟ أو تقول نفس، يعني هذه النفس تقول، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الآن عندك فرصة للتوبة والرجوع حتى تكون من المؤمنين الأتقياء. أو تقول نفس حين يأتي العذاب، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أمامنا الفرصة الآن أيها الإخوة الأحباب. Жана ушул эле аятта Алла Таала эгерде күнөө менен тобасы өтүп кеткен адамдын акыбалын айтып атат. Силер Алла Таалага тоба кылып калгыла, Аллага кайткыла, моюн сунгыла, түшүрүлгөн шариаттын негизинде жашагыла. Напси мындай деп айтып калуудан мурун: эх аттиң, эгерде мени Алла Таала туура жолго багыттаганда, туура жолго чакырык болгондо, мен анда Алладан корккон, таква, таза адамдардан болот элем деп аттин кылып калат дейт. Мынакей дейт, урматтуу туугандарым, сиздердин алдыңыздарда азыр мына ошол мүмкүнчүлүк бар. Алла Таала сиздерге насаатты жеткирип жатат, угузуп жатат, билдирип жатат. Мына эми кайсыл убакыт болушу дагы мүмкүн мындан башка Алла Таалага жол алып, Алла Таалага тоба кылып, таква адамдардын катарында болуубузга. نكمل أيضا ماذا سيقول الإنسان عندما يأتيه العذاب أو يأتيه الموت. أو تقول النفس ستقول، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. نفس الإنسان عند الموت تقول يا رب
لو تتركني قليلا في الدنيا، لو عشت في الدنيا مرة أخرى لعملت بأعمال أهل التقوى، لعملت بأعمال أهل الجنان، لعملت بأعمال أهل الإيمان، ولكن انتهى الوقت أيها الأخ. Жана ушул эле аяттын уландысында адам айтып калат дейт: "Эх аттиң, эгерде бир аз кайтуу болгондо, бир аз мүмкүнчүлүк болгондо, мен ошол учурда күнөөдө жүргөндө азап келип калбай, өлүм келип калбастан, дагы бир аз көбүрөөк жашап калганымда, анда мен жакшы адамдардын катарына кошулуп алат элем. Бештик адамдардай болуп мен жашайт элем, таза жашайт элем, арамда мен чыгат элем, адалда жашайт элем" деп аттиң кылып калат. Бирок бардыгы бүттү, өлүм келди, мүмкүнчүлүк токтоду. انظر ماذا سيرد الله عز وجل على هذا الإنسان العاصي. بلى قد جاءتك آيات، بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الله عز وجل سيقول لهذا الإنسان: لا، كانت عندك الفرص في الدنيا، أنت آياتي جاءت لك، رسلي جاءوا إليك، أصدقاؤك دعوك إلى التقوى، دعوك إلى عمل الخير، فكذبت، كنت لا تؤمن، لا تصدق كلامهم، واستكبرت، كنت تتكبر على من يدعوك إلى الخير، ومت ميتة الكفار والعياذ بالله. Жана Аллах Тааланын эми бул пендеге, бул өкүнүчтөрүнө кылган Аллахнын жообу кандай болот? Жок, андай эмес. Сага мүмкүнчүлүк бербей, сага дароо эле азап келип, эскертүүсүз сен өлүп калган жериң жок. Андай эмес. Балким сага бир канча менин белгилерим, менин аяттарым барлыгыма, бирлигиме, кудуретиме далалат кылып турган менин белгилерим сага келген эле. Бирок сен алардан ишенбестен алардын баарын калпка чыгардың, жана текеберлендиң, менменсиндиң, жана ошол кафырлардын абалында дүйнөдөн өтүп кете бердиң дейт. Канча досторуң келип айткан, шериктериң келип айткан, молдолор келип айткан, Аллах Тааланы эскерткен болчу, бирок сен алардын баарын кабылдабастан, өзүңдү менменсинип, эскертүүчүлөргө караганда өзүңдү акылдуу сезип, ушинтип отуруп сен кафырлардын жашоо тартибинде өтүп кеткенсиң деп айтат дейт. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة الدائمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا إلا واستغفر الله وتاب إليه 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وانظر كم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس في اليوم الواحد. Жана урматтуу туугандарым, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдагы сиз менен бизге Алла Тааладан көп кечирим суроого, Алла Тааладан көп тооба кылууга чакырган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү бир күндүн ичинде канча маҗлис, канча жерде олтурган болсо, ошо чогулуш түзгөндөн кийин, ошо чогулуштун ичинде 70 жолу, кээ бир риваяттарда 100 жолу Алла Тааладан кечирим сурайт эле дейт. Эми караңыз, бир күндүн ичинде пайгамбарыбыз канча маҗлис кылган, канча адамдар менен олтурган. Ошол ар бир отурушта бир риваятта 70, бир риваятта 100 жолу Алладан кечирим сурайт эле пайгамбарыбыз болуп туруп. سنتعلم الآن مع بعض ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد. كان يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маҗлисте бир риваятта келет, бир маҗлисте олтурганда пайгамбар шундай деп дуа кылды дейт: Робби гфирли, о Рабби мени күнөөмдү кечиргин, ватуба алайя, жана менин тообамды кабыл кылгын, чындыгында сен күнөөлөрдү кечирүүчү, райымдуу, мээримдүү затсың деп пайгамбарыбыз бир маҗлисте канча жолу Алла Таалага кайрылганы келген. نحن في يوم الجمعة أيها الإخوة الأحباب، وفي هذا اليوم يستحب جدا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإمام أو أنا قلت رسولنا، يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. ما فائدة ذلك؟ أن الله عز وجل يغفر ذنوبنا ويحل كل مشاكلنا ويدخلنا الجنة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Жана урматтуу мусулман бер туугандарым, бүгүн мына жума күнү болуп атат. Бул жума күндө бизге өтө зарыл, өтө сооптуу, мустахаб амал болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салават көп айталы. Саллаллаху алейхи вассалам деп пайгамбарга көп салават айталы. Имам деп пайгамбардын атын айтып калса, же мен айтып калган болсом, сөзсүз саллаллаху алейхи вассалам деп олтуралы. Бул аркылуу эмне болот? Биздин күнөөлөрүбүз кечирилет. Алла Таала сиз менен биздин жолубузду ачып, бейишке жол салат. ننظر في الحديث القدسي الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم، الله عز وجل ينادي، يقول: يا ابن آدم إنك
ما دعوتني ورجوتني. عندما نقول يا رب اغفر لنا، يا رب توب علينا، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. Allahu akbar. Жана Аллах Таала сиз менен бизге кайрылат. Хадиси кудсида пайгамбар Аллахтын сөзүн айтып атат. О адамдын балдары, адам баласы. Качанда сен мага дуа кылсаң, жана менден үмүт кылсаң, үмүт кылган абалыңда о Раббим деп менден дуа кыла турган болсоң, мен сенин бардык күнөөңө көңүл бурбастан мен күнөөлөрдүн баарын кечиремин дейт. Канча күнөөң бар, ал күнөөлөргө көңүл бурбастан кечиремин, үмүт менен сен мага кайрыла турган болсоң дейт. نكمل الحديث القدسي جميل. حديث نحن كما اتفقنا سنقول أن الله رحمن رحيم كثير جدا اليوم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو فعلت ذنوب من الأرض إلى السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ليست بمشكلة. Жана ушул эле сөздүн уландысы. Эгерде сиз менен биз келишип алдык, Аллах Таала Рахман ар-Рахим, өтө мээримдүү жана чексиз райымдуу зат. Ошол Аллах Тааланын мээримине көз салыңыз. Аллах Таала өзү айтып атат. Эгерде сенин менин пендем, эгерде сенин күнөөң асмандардын аралыгынын баардыгын толтуруп салган болсо дагы, бирок келип туруп ана сен менден кечирим сурай турган болсоң, кандай күнөө кылганыңа көңүл бурбастан мен баардык күнөөңүңдү кечиремин дейт. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لا تفعل أي عمل من أعمال الشرك، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. O adam balası, эгерде сенин күнөөң жер толо күнөө боло турган болсо, жер көтөрө албай турган деңгээлде күнөө кыла турган болсоң, бирок сен мага жолукканда ширк кошпой келе турган болсоң, Аллага шерик кошпостон, Аллах Таалага ширк болуп кала турган бир кыймыл аракет кылбастан, эгер мага келе турган болсоң, анда мен сенин баардык күнөөлөрүңдү мен кечиремин дейт. انظروا إلى الله الرحمن الرحيم. ماذا يقول الله عز وجل؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني تدخلوا الجنة. الله عز وجل يطلب منا التوبة دائما في الليل والنهار في كل وقت وحين. اللهم اغفر لي وتوب علي. Amin. Жана Аллах Таала эмне дейт? Башка аятта Кур'ан-ы Каримде Аллах кайрылат. О имандуулар, силер баардыгыңар биргеликте Аллах Таалага тооба кылгыла. Дайыма биргеликте Аллах Таалага тооба кылгыла. Ошол аркылуу силер ийгиликке жетесиңер. Аллах Тааланын ийгиликке жетүүсү, ийгилик убадасы сиз менен биздин күнү болсун, түнү болсун Аллага тооба кылуубуздун ичинде жатат. انظروا الله عز وجل في سورة الأنفال ماذا يقول حتى للكفار يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني يتركوا الكفر يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله. Жана караңыздар, урматтуу туугандарым, Аллах Таала кафирларга кайрылып атат. Күнөөкөр имандуулар эмес. Кафирларга кайрылган Аллах Тааланын сөзү. Кафирлар, куфурлук кылып жаткан, капыр болуп жаткан адамдар, эгерде силер кылып жаткан кыймылыңардан токтосоңор, тооба кылсаңар, анда силердин өтүп кеткен бардык нерсеңерди кечиремин. Жадагасы Аллах Таала тооба менен куфурду да, ширкти да кечирет, эгерде тообанын шарты менен кылып калган болсо. يقول الله عز وجل في سورة النساء آية 110 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Жана Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 110-аятында Алла айтат: ким эгерде туура эмес күнөө ишти кылып алган болсо, же өзүнө өзү зулумдук кылып өзүнө өзү аша чапкан болсо, андан кийин Аллах Таалага кечирим сураса, анда Аллах Тааланы күнөөлөрдү кечирүүчү, тообаларды кабыл кылуучу абалда табат дейт. انظروا في الحديث من رحمة الله عز وجل في الحديث القدسي لما خلق الله الخلق، لما الله عز وجل خلق كل الناس كتب في كتاب عند الله عز وجل فوق العرش. ماذا كتب الله عز وجل؟ إن رحمتي سبقت غضبي. الله أكبر. تغلب غضبي مقدمة على غضبي. Жана Аллах Таала асмандар жана жерди жаратуудан мурун арштын үстүнө сактап коюлунган бир баракчада Аллах Таала мындай сөздү жазган. Ал жерде жазылган чындыгында менин мээримим, менин боорукерлигим, менин ачуулугума караганда үстөм деген. Аллах Тааланын мээрими ачуулугуна караганда үстөм турат. انظروا
قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة بسبي، كان هناك نساء وأطفال ورجال وأشياء كثيرة جدا. أنفال. فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة تبحث عن الأطفال وتمسك الطفل وتلصقه ببطنها وترضعه ثم تتركه وتبحث عن آخر وتفعل هكذا في كل الأطفال الذين في السبي. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هل هذه المرأة التي ترحم الأطفال الصغار هكذا تستطيع أن ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem күндөрүн биринде турганда Peygamberimizin алдына туткундар алып келинип калды. Көптөгөн аялдар, жаш балдар, эркектер, карыялар туткун болуп жана көптөгөн байлыктар, олжолор колго түштү. Ошондо Peygamber aleyhisselam өзүнүн жолдоштору менен карап турса, бир аял келип бирдекени издеп, жаш баланы карайт, көкүрөгүнө кысат, кайра коюп жиберет, ушинтип бирөөнү издеп атты дейт. Анан барып бир баланы тапкандан кийин өзүнүн баласы экен, аны алып аябай ыйлап көкүрөгүнө кысып, анан ага сүт эмизе баштады дейт. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карап айтты, жолдошторуна: "Силердин оюңар кандай? Айткылачы, ушул эне өзүнүн баласыны тозоктун отуна таштай алабы?" деди. "Отко ушул таштай алабы?" деди. Десе айтты: "Жок, бул эне өзүнүн баласыны кантип отко таштасын?" Десе Пайгамбарыбыз алейхиссалам: "Чындыгында Алла ушул энеси баласына мээримдүү болгонго караганда бир канча эсе өзүнүн пенделерине мээримдүү борикер" деди. انظروا إلى الله الرحمن الرحيم. في الحديث الذي يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول في هذا الحديث: إذا أذنب العبد ذنبا ثم قال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، ماذا يرد الله على هذا العبد؟ Jana Sahihayinda kelgen muttafaqun alayhi hadis Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Kaçanda pende bir күнөө кылып алган болсо, күнөө кылып алып туруп, анан Алла Таалага кайрылып, "Я Алла, менин күнөөмдү кечир" деп күнөөдөн кийин кайра Аллага кайрылса, Алла Таала эмне деп буга жооп айтат? يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له. Алла Таала не деп айтат? Сен күнөө кылып коюп эми кечирим сурайсыңбы? Жок, балким Алла тараптан жооп болот дейт. Менин пендем күнөө кылып атканда, бунун күнөөсүнү кечире турган Роббиси бар экендигини мени танып таныган экен деп туруп Алла Тааланын бардык күнөөсүнү кечирип салат. ثم يرجع هذا العبد ويفعل معصية مرة ثانية ويقول: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. Бул күнөө кечирим сурап алып, кийин анан напси бузулуп, же чөйрө бузулуп, кайра дагы бир күнөө кылып алат. Күнөө кылып алып туруп кайра Аллага кайрылат. "Я Алла, я Рабби, менин күнөөмдү кечир" деп кайра ыйлап дуа кыла баштайт. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. Анан Алла Таала не дейт? Менин пендем бунун күнөөсүнү кечирте турган, бунун күнөөсүнү мээримине ала турган Роббиси бар экенин билдиби дейт да, кайра да күнөөсүнү кечирдим деп айтат. ثم يرجع العبد مرة ثانية ويكذب ذنب ويفعل نفس الكلام. Жана адам пенде дагы эле кайра, үчүнчү жолу күнөө, кайра эле ошол сөз Аллага кайрылуу. فقال سيدنا أبو هريرة: إلى متى يا رسول الله؟ إلى متى يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا؟ Жана Абу Хурайра радhiyallahu anhu ушуну укканда пайгамбарыбыздан сурап калды: "О Алланын элчиси, качанга чейин? Качанга чейин биз күнөө кылып кечирим сурай берсек, Алла биздин күнөөбүздү кечире берет? Качанга чейин уланат?" деп Абу Хурайра радhiyallahu anhu сурады. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم الكلام الجميل الذي يدل على رحمة الله ورحمن أن الله عز وجل رحمن رحيم. قال: إن الله لا يمل من غفران الذنوب حتى تملوا أنتم من التوبة. Жана ошондо Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын Рахман, Ар-Рахим экендигине далил катары өтө бир жакшы бир сөздү айтты. Алла Таала силердин күнөөңөрдү кечире берет. Силердин күнөөңөрдү кечирүү Аллага малал келбейт, Аллага оор келбейт. Качанга чейин силерге күнөөгө кечирим суроо оор болуп калганга чейин. Качан силер кечирим сурабай койгонуңарга чейин Алла Таала күнөөңөрдү кечире берет. Истигфар кыла бергиле, кечиримди ала бергиле. الحسن البصري يقول: ود الشيطان، يعني يتمنى الشيطان لو ظفر منكم بأن تمدوا من التوبة، أن تترك التوبة. الشيطان يتمنى منا أن نترك هذا الباب حتى ندخل معه النار والعياذ بالله. ود الشيطان لو ظفر منا
بالبعد عن التوبة، بترك باب التوبة والعياذ بالله. Жана Хасан Басри рахимахулла ушундай деп айткан дейт. Шайтандын эңсегени, шайтанды сиз менен бизден каалаганы ушул, силерде шайтан ушундай мээнет кылса, тобадан силер үмүтүңөр үзүлүп калган болсо, болду дем мени күнөөмдү кечирбейт да деп үмүт үзүлүп, тоба кылбай, истигфар кылбай, ошол аркылуу тозокко шайтан менен бирге түшүп кетсеңер, мына шайтан ушуну силерден каалайт дейт. انظروا ماذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Алла Таала эмне дейт? О иман келтиргендер, Алла Таалага чын дилиңер менен таза, чын тоба кылгыла. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم كل السيئات تنقلب إلى حسنات إن شاء الله. Ушундай кылсаңар, силердин жамандыгыңар жакшылыкка айланат. Алла Таала бүткүл жамандыгыңарды тобанын берекетинен сооп ишке айлантып берет. ويدخلكم إن شاء الله جنات تجري من تحتها الأنهار. Жана силерди киргизет Алла өз мээрими менен. Ушундай бактарга анын астынан дарыялар агып турган болот. Бейишке киргизет. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Ушундай күндө Алла өзүнүн пайгамбарын жана пайгамбар менен биргеликте иман келтирген момун адамдарды жардамсыз таштап койбогон күндө, ахирет күнүндө бейишке киргизет. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. Алардын нурлары алдыларынан, оң каптал жактарынан алардын нурлары жүрүп турган болот. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. Алар Аллага кайрылып аткан болот. Я Алла, ушул нурубузду дагы күчөйткүн, нурубузга нур кошкун деп Аллах Таалага кайрылып аткан болот. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. جناب- واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Жана биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин, чындыгында сен ар бир нерсеге кудуреттүүсүң деп алар айтып аткан болот дейт. Демек ким тоба кылган болсо, нурлуу болгон абалда бейишке кирет. نسأل الله عز وجل. الكلام في باب التوبة كبير جدا وكثير جدا. Урматтуу туугандарым, бул тоба жөнүндө, тоба темасында эгер сүйлөй турган болсок, өтө көп жана өтө узун болуп кетмекчи. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا توبتنا في هذا اليوم العظيم. Алладан сурап каларбыз, Аллах Таала ушул улуу күндө бардыгыбыздын тобабызды кабыл кылган болсун. ممكن نكرر مع بعض دعاء في التوبة. Азыр кандай дейсиздер? Ортобузда бир аз тобанын дуасыны, кантип тоба кылыш керекпиш? Ошол сөздү бир аз кайталап койсок кандай дейсиздер? اللهم اغفر لي Аллахумма гфирли وتب علي. ва туб алайя. اللهم اغفر لي Аллахумма гфирли وتب علي. ва туб алайя. إنك أنت التواب الرحيم. Иннака антат таввабур рахим. اللهم اغفر لي Аллахумма гфирли وتب علي. ва туб алайя. إنك أنت التواب الرحيم. Иннака антат таввабур рахим. اللهم اهدنا فيمن هديت. آمين. وعافنا فيمن عافيت. آمين. وتولنا فيمن توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. آمين. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمين. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. آمين. تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما أعطيت. آمين. ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. آمين. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. آمين. ونؤمن بك ونتوكل عليك. آمين. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. آمين. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. آمين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. آمين. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. آمين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. آمين. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. آمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين. وعزائم مغفرتك آمين. والسلامة من كل إثم آمين. والغنيمة من كل بر آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا هادين مهديين آمين. لا ضالين ولا مضلين آمين. سلما لأوليائك يا رب العالمين. آمين. حربا على أعدائك يا خير الناصرين. آمين. نعز بعزك من أعزك يا رب العالمين. آمين. ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيب إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته وقصرته
عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.